uone jinsi watu wiko na bora nyumba za viwanda. Nikuona kuna kuacha kitu yote kubeba kila kitu hakuna kitu kinabakia mairu pango. Nikubomola kabisa, wengine wale kule wiko natafuta vitu kule vya kubeba. Nikubomola kabisa. Ile ndio sikia ni kwanza kila kitu. Hakuna kuacha hata kitu nyumba ya Mnyarwanda. Hakuna kuacha hata kitu nyumba ya Mnyarwanda. Hakuna milango ile iko na bomola. Kwa hiyo yote ni milango. Yes, mwiriwe abari mwaramutse bitewe na muherere mugira ibihe byiza. Iyi ni inkuru yakaba bari babaje kuko mubibona. Aha ni nyuma yaho M23 isabwe ko iva muri Uvira, irabyemera irahava ku munsi wa none mu gitondo nibwo bahavuye bahavana abaturage. Aho ngaho hahise ahamanukira abazarendo cyangwa se bwa mayimayi TikTok bahita bamanukira mu mujyi wa Uvira. Ngaha kuko bimubona ku mashusho mu by'ukuri ni murebe ukuntu bagize bari ko basenya ubuko barakundagura amazu y'abanyamurenge bari muri Uvira. Iyi ni abantu birirwa babwira abanyakagara cyangwa se abantu batumva cyo kimwe n'abandi. Ibaze nk'abantu batibukira mu mazu bakayasenya bakayasahura. Iyo ngiyo video mbahaye urebe ukuntu bagize ukuntu bari ko bagira. Aho ni mugirero babuze umuntu runaka no kubica yari kumwica, ariko babuze umuntu. Reba ukuntu bagize ibintu ko barasahura inzu, ko barimo barasahura inzu, barimo barasahura ibintu, ubuntu bwasigaye mu nzu bwose ko barabwikorera. Bantu b'Imana koko ibi bintu naryari ibankureba nk'ibi bintu, ibankureba nk'ibi bintu, ibi bintu naryari bino bintu abantu tuhora tubivuga buri munsi tuvuga ngo abazarendo n'abambuzi n'abasahuzi. Ibi bintu naryari koko mwebwe uko mubibona ibi bintu naryari. Nukuvuga ngo amasaha tuvugana impunzi cyangwa se abaturage ba Uvira ubu bamaze kugera mu Kamanyura, n'akajagari kenshi. Aya masaha tuvugana bahageze ubu n'akajagari kadafite uko kavugwa, n'akababaro mu gihe M23 yari maze gufata Uvira abantu batekanye barya ndetse n'abakongomani bose. Ariko ubu nyine tuvugana nawe uri kubibona mu mashusho, no kuvuga ngo abaturage ba Uvira bose batumva rumwe nabo bazarendo, abaturage bose batarabishanye cyangwa se batarabasahuza bageze muri Uvira, bageze nako mu Kamanyura. Umuntu uvuganye muri mu Kamanyura narambwiye ngo ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bitari byiza. Ubu nyano masaha ingabo ziri, abaturage bari mu Kamanyura koko abantu ingabo zacu. Ibi bintu naryari koko, ariko gisegeti ibi bintu naryari koko.